sezikoloni zakamizi zithi umntana mangimlayanga kahle mntanami sezikoloni zakamizi zithi umntana mangimlayanga kahle mntanami sezikoloni zakamizi zithi umntana mangimlayanga kahle madoda othola sokuvuka sokukhuluma ngaye madoda mntanami kasalale mntanami kasawulale mthetho 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 yebo sangwabi napho ubuzima bokuzala madoda abanye bayajabula bayakhela imizi bathengela izimoto ezidulayo madoda okwami kuyisililo nje kuhlala kungena umlayezo ngapha langapha madoda yeah, Mr. Dexy. Awubafana bamabahle. Petros. Sampulo. Yosa. Lidlala ingoma bafana bami lihlonipha abazali benu yemdala sereplay ngithi tshintsha mntanami ube imbewu yawe lemqubeni mntanami lo umuntu kasisandina sisikhunile sisizala umlotha tshintsha mntanami ube imbewu yawe lemqubeni libaxwayise majiji madoda yeah, Mr. Punyuga. Yeah, Mr. Bobby.
Chinja mtana ube imbewu yawe lemkubeni, ube imbewu yawe lalapho kukhanya khona. Funda ukuzwa ngabadala mntanami, funda ukuzwa ngabadala. TM Studios. Yakela uzakale wena. Lonyaka siyashaka madoda. Dubula kuzwakala ibeswe. Uthini usibali wami madoda usanobe khona le madoda? Ngobe sikuwe mzalo sileyo, wokunyukusala